Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wafreme Adjoa searching. Me say interior minister Muntaka Mubarak asawase MP. Se wa ma me prove enya de ameja yesi se kukru ni jaya keke ni so bejaye. Sa mo UCA edim enya de mo pe edru adwuma yesa mo de maye ya yenso yetumi de bi hwe ye family a. Say na mo de twa ye ka. Mo disqualify say wo yale. Me resource ni yale bia. Mini Arabia makwaya lab test makorani test mini Arabia misaya Muslim no monsa me fa drugs enti dent na de disqualify me Mubarak brabonten na beka enye sa me sen for results ne brabonten anase freye bra office na kire ye de enti o disqualify so wo evidence evidence keke ne epe o evidence keke ne epe muntaka evidence keke ene epe senka ya oba enemy a mama mi sa o ma no mo ti asawase constituency ne election time when na ede ne ho share campaign mu o ma no mo ti asawase mo wo fase fo no mo gu asawase no election time when na ede ne ho share campaign mu ye na ne ye ti ha so ye na ne ye bre ye jiminti ye na ne ye bre e na wo ne wo fase fo no ebedi mfaso mo kire nyansa enye na mo kire nyansa nye se na mo hayo mahama o ma biem na echirima no na mudu o maboro na munim adwen a ya friday etirima ka mo try sa age we kura ka mo play wicked adwen day etim 2028 no e be surprise mo e be shock mo eno ani say na abe muntaka interior minister ya no ani say na amen. Can you even listen to yourself? Adiana Okam, it doesn't make sense. Muntaka Mubarak. It doesn't make sense. Somebody has here. All because of your selfishness. It doesn't make sense. Now, I'm trying 2028, a true way you best surprise them. Mahama ni pen answer mo. Intina ni aye dinner be or why intimate voice out no because papa ni boy juma. Na mahama no kwani de ekwo nyina no ya we. Mahama nim de ekoso nyina de wo interior minister wo ye nyina wo ya we wo board you can say wo board team na na say board chairman for nyina wo ya we. Mahama ya we. Vice president ya we. Board team for nyina wo ya we de ekoso na interior minister. I dare you Semuntaka for results ne brabonti for applicants no results ne brabonti for results ne brabonti and I say nipa you can say 1300 no from bra office netrom say akosua manu results ni Kofi Kusi results ni Owusu Boachi wodi anie so we bema also kote eprum ede jonso a for results ne brabonti so betimi a said ye wo kan nye ntwa Muntaka I dare you said you can in show opa for results in the brabonti you will prove because of say ato force enyeska e ma wo fantwia applicants neka e ma wo fantwia officers neka enu nti eno wa finding ways meaning e disqualifying for all because of say munyeska entwia omo kantia kanokre fa ya re ento for winsa ajum dwopade de mani nia ukoka ensentrofo ya to cars amawom efidi o momoduane di amemom cement zero ya amom cement ne cement atwa for kusidan nya dachi se ai ana de nde se Ghana ni ne be yenko ade a eye good se be ni na mo ye ya be se ade bia John Dramani Mahama afakwa bone so de agemani nia da man ne obo asidi na me say a time is coming ohumra ha se Ghana na ya jimra ni na ashe NDC se mudia this time no me say emiri bi beba sisi ei obi enkonkofa emfa ni case nkonya court o Ghana bi mu na matamu ro bi na court wa ha take it kra bi twa obekwa up and down one na bi je achi na case ne buabo a time is coming the offer control so kwan agide ama wonu ani biara Ghana ban emiri bi bi e be Jeffrey ni sem ye ntra se nyesa me say ye nipa foforo ene wo NDC mu ana sa no ma we komode mana me Kofi Kameni mu ba say John Dramani Mahama Palmia Ibrahim Mahama de because obi a also obi a church opade book
ama ya gu na nado ne busuafo ni mu ase unexpected ubaya ene yentimi nya one mining center anase bia one property a eye o mining dia akufo do busuafo ne handle yeni bi wo a wo ni mbinchim ba ko na atro ba ko ebi ni ho Ghana fo nipa na akoma no amut akoma no atum so say that here say Ghana no record court anka we azuma company ndiko Ghana court wa kombesa kwa ombeka se obo hwase atro ba dismiss ni a dismiss case no hwan dia Ibrahim Mahama case agoduru court wa obi a ono woni chief justice ene di nakra na tunsa edidie na wada kwasa ukwaji company na fi no ojema wa chief justice be no yesika chief justice be no na for pie to mo tena se no msi da bi ye di case we ko Ghana e ka se court wa ebe ye mo na ana court wa aye no court obua yesi for ma de ma wo so umpa because company na say also turn $100 million so $100,000 no ye nimba bi sika nima we bi sika ko ontua wantua ne bra na ye nkrata forgery se wato ene court se for ma de ma wo enye mra kwan na wo bra na fa so gifiri wo nsem enye mra nti wo mu de akomra mu amemra edi this is awonoma na for ade for ma de ma wo why for ma de ma wo Mr. Millionaire Mr. Richmire the whole Ghana ko kana se ma yesikum for ma de ma wo why na mine sentence na doso na ko pefofo na ko ji why bauxite ni ajama we ni ajama o kan se yen kana sam ana we Ghana ni Akufo-Addo no ye Burkina Akufo-Addo no ye Benin Akufo-Addo no ni busuafo no mfiri Niger nyaatwom Akufo-Addo se sika mankwasiafo bi eninti enesumo media me yana manfo yana ya media yeme de pa me se ade kwamboni bia John Dramani ma afaso afo manager pade agichi wo man nsa e de ama na busua me si plane na ise me bompa ye kwa se plane na kasa kwa na ebekwa ejakra bi tum kra sa ahye kra plane no enne na se de ehunto ese Akufo-Addo plane fa na hwe wonkun eno ho pa ye na metiwo sisi a me so me bo se de be ya plane ko be sa atahebom na ye nyina ye de ani ehu bi me se de nso ye no saa na bia be ye o okwan a mo de ye fa so me se ya na de mbe fa so de mo ka ye ne be repeat nsem no a ye fa video ni repeat me enye me ya da so e Ghana ni mpacho Akufo-Addo na busu afo mo YouTube fo me Ghana fo ana mutimi class twa nkwase ntro tro book gu wo monimu ase me metra se mfase emfele sympathy man ada me hu manim kumachi se de manye sympathy amu bi busu an wo aba tro nkwase asem so mesa be plan nkwase asem tema no mo Akufo-Addo Gabriel Chidako asante be di etu na ya mo ku mo abubo mo yem no mo yem enne yenye jopade bi emfi mo edi book beto mo so gu wo monimu ase no why ene nya sympathy di ma wo board dawro radio so na no why ne nya sympathy and you want me to feel sympathy for them for what wakochi mo bi nsa wo no busuafo kwa mo ye ntino wo company na mo ye obadwuma na wo de na da ne mmara se ma be ye president nti me na sa ase ne me dia me ye president of the Ghana nti metam mmara hye se ma gi obi company e de ma me nia because I want to scawo nti no tema me free aban mu no ne ye kre mu sika ni na ne de ko onyame na etua mo ka next one daman ene de aka na me se mmere bedu nyame beboa ma ya gigepari ni na me se me ka tell se mo betima nya sika no ba nyankopon betima ma kwan efa kwan be so ama mo gopade mu sika ni na be hye na mo na be kan ho se de tie yemfa kwan bone so moyi ni akro no sa yemfa kwan bone so nchinchin ye nuanom sasa yemfa kwan bone so eme pre o ma gopade ema ye ni ewusuafo uwia na wa divert wo be kro no abo no a wo tena afikire a wo tro sa book ni na se mo ba kro no mmebo no ana mo title na achemfo na mo title na Akufo-Addo title na mo di nkrofo di nko hye so meanwhile mo na mo baba ye sa de no na mo share dem na mo di sa anyamra se nyam de betua mo ka munni munyansa na madwene jimi no papa ne kɔ no hwɛ sika wɔ ne Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ejama NDC fo nkurasefo bi tisem muka se nipa nyina na ajimi ana na Ghana fo no susu no bi na mutwa se jimi wo madwene mu a mo so sa nkwasiapo wo so
ya munkɔ kenkan ya munkɔ lodu na monkekan ya munsuntumi nkan so munkɔ SK ofo ne sapia mo Mr. Maf mo na munkɔ hwɛ omo show ni bi munkɔ hwɛ omo ba kenkan ama mo te sɛ wakɔtena asɔre dɛm ne yɛ kan Bible ma wo munkɔ ne yɛ kenkan ama mo na munya nkurasefo wɔ adwanto mo a omo ni mo ye di wɔ mo a omo ni mo pia pono akyi sɛ monhwɛ hɔ ma me so obi ba nkwasiafo wɔ mu nyinaa no mokɔhwehwɛ wɔ mo a na muti madwene mato ayi sapeten momma mutiri na esisi mo kɔn no so no emunya duru adan ɛna ti for so many years mo pɛ sɛ NDC de bia wɔ mo ba fum sika te sɛ mmoa ɛfum aduane ɛwɔ fam na moto wɔ na muwu moto wɔ na muwu flooded deɛ ɛba yɛ fɛ ne sɛ akra yi nyina ebi asi ayigbemam so ɔmo nyinaa ka ɔmo ano atom ɔmo mpɛ so ɔmo bɛka ɔmo mpɛ so ɔmo bɛka na bi betwa mu nyinaa mo ka mo deɛ mo nyere mo ho bless ke mame nya nyame nhyira o bye bye face off okodia peace yenko face off ko obadwa so afiri so nyame na meyi mu firi so pacho peace hello Monte. afino mate yenko Good evening. Evening napom Aduma na mo. ye ho ye pa Obia ho ye pa. adum Ye da nyame ase. Eske na Ghana fo na nkasa nkasa media menti ase o. Na Mahama akodi ni boni na nyame panishin na mudi MPP fo na ye twa mu na. Omu ya MPP fo no. Nana atisu ni nsu antoda. Ensu otoy. Na hu se nipa wuisa. nsu anto Mahama akodi ni boni nyame panishin no a Mahama de se wono wo hu de waye ne ho a waye se sebe balamfo bi o wasesa bola so aduane de wo hu de waye ne ho wo hu Janto ano waye akwala na so ye pani ana ne ho na asen sa kula sini ne ho na asen sesa de ye boso adwe uhwe wa uhwe ho a ukasa wa fe ne Dr. Bawumia chese mukasa na se chese some trade school na mukoye no one o Captain Smart no kresi ne wo mutiri mu ana Dr. Bawumia MPP ni Nana Akufo-Addo ne nkrofo ndi na mukoye and this for the one born na mo be hwaka ne se mo esentrofo e wo se mo ye ni kura na mo ka de ekoso enye amaka de ekoso ye maka no mo ba na chese mo di MPP na abesi ho no adan Nana Akufo-Addo ne baba wo me o mo de mo ka hin wo ya ko grant wo ya ko kula na wo si ablo so wo asi wo so le na da bia de papa ebesi wo na wo di na te adan Mahama die na Mahama amfanye politics. Onu mso kro de beye politics. Onu an na bejina hote na Akufo-Addo enso to ni abambo ni nti enso nto. Enso to nso adan na Ghana semtronfo mo ya yen class for sa. Money me say yen it's a school say